Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka BJP Youth Wing Meghalaya po ka Jingïarap jong Presiden Keseng upa Krisan Langstang ubulong ru MDC jong ka Sumer Constituency haka arteri urisa orajar arpo kala Jingïarap daka pisai ka Skul ka badan haka Shnong Kynshi Mawria ka Kynshi Mawria LP Skul ka Skul ka bala Shah Rong no haka umsaw haka arpesantri unai luar orajar arpo hadin ka Jingshlei haka wa Kynshi kani ka Skul ka dairu ka bala Kershan bat penyak daka Shnong Kynshi Mawria kabawat ya katulop jong kinoy kairu lasiyo na kabayo olum ya kabaylum na kikali hakas ngiyo Kynshi kumta banduk no ya kaskul kalong ke penduk no ngi kena pulie kamtam kibuan pulie ha kani kaskul bat kidairu kena kibawan na kilong yeng kibadong kiba om dan kamban siyo AA lat no tang kabay tho examen batang kendiat e ka jingklan bor sawa ka arpsantrik no lur ka rat bat rong no kini kaskul barok kawai ha kabamenta la syulam bakasa satang kenong rem sudah. Hakini kesengi lasaran lang da State Vice President Keseng usam lakit hujan State General Secretary usam la Skeleton El Nong Lach nang taki dikhat Keseng kinoi kai kini keskul bat kinoi lam ke Shnong Kynshi Mawria. Nakaliang kayut winjungi mal kasenam ni Julai ban ai sombaha ban yarap sombaha hagido kinu kijakai kum hagi jakari kunsuen kijakari ki ruteman kumta ni Julai man kasenam tedai kini kasenam pada nilai perkat ba hak arteri kai ke bangi dai banle nagaleng jungi BJP Youth Wing ko mangi jule hak snam ki balalai te presiden la ajimut inga ba UI to khobor bala syara no to skul apa kansi nga kanti thread phone nga dang hagi ni singi te ong kabiang kataru to ngan nyele pan ya ngan wat ngai ki kontak nomor jong to sinong mar nga ngandin nasine te ngawat ngayo phone nomor jong sodar tengi yon pun i ang kalong kan bangin yawan utama ini wan jengo ngino ai Jingïarap war kalong tang kendiat hare ka jing sengo jong nga kalong ba lada manga mapi ni adon lang tak mensim Jingïarap kalong tik kum itu i jingjawi barit tam si drop i jingjawi barit i penlong i duri ba tengit skam bagan ka jing wan ka jing hingi hang niru kalong tang si drop tang kendiat anrei kalong pat ka jing kerku lada mangi barong ngidam tang mensim Jingïarap bani trailang ban ya pun kiu bani pun impian ni skul belasya Arab ke belasya Rong no umma por je umsaw te nakaling jungi singoba ngidon e sibon ban keren kai tangkawai bangin ya ai simlang kumno kuma ka parti ke jungi ke juhi kai ni ki lightly kimat ke bakongsan ke parti ke juhi kai ni kita kalong ba boong ba nation first party second serve last ke bangmut ba ke jing i geri bekerja beru ke paningkong kebaan ngin syakri agri bekerja beru lembai parti marmarwai la sengim dan lat dan ti ban ya syakri ya kari bekerja beru daina nang ta kepadon kam bakadu pan ngin sapan biang lade ta kadai ka thong jong parti jungi ni sukuman sibun ba ngiadon langkum ne ngene kepor nomor kata nakali jong ngasngo bodong ba nakali ka skul ngakerman makin mi kiriu kraw kiriu sempang kiriu stat wala kalong tang skul ke barit reha ko kapor kani ka skul kan sapan mi ikta kiriu kraw kiriu sempang ba ie ja kiri bekerja beru bat kibanlong kinong elam mat kilawai jong geri jungi balai ngidan kam ya ka skul bat ka jingwan ka jongi hang ne mentaro kalong bang nagaleng ka jongang kwa ba baka dong ka thang ka jongi kadai ban don ka daga foundation ka pagong kidon ki baong ki politician ki bala yorong shani shatai ki bala don ka power por bagi shwa bagi lei ka power kiong ba ki samla ki dei kita ki paya na mata ka ri baga chai penrio henry haba kayo ihipat onda ki lali shatai ki klet na ekata ka ekita ki samla bat ki le kai ki samla tang por election ka jingnang jing start ka prasai mentang na phi kam dei shu tang wan ong yo kam yo jam dei ka white ka sri ban yakun wat ya ka ri baga chai penrio te dena mak takadaw ladang ikwa ban wanra e kata foundation jong ga jai preu ban te ga ri ga jai benreu ngiran kam ga jingang jing start tenga singo banai porom ya ka snong ba ka dei sur snong khila sei ni score bat kani ka foundation na banta ka ri ga jai benreu let's say ki hybrid ki ban sami nang ne kinde shicha ki klur bat
white jong ni je beriu but baling yuan hang ne ngong presiden ni hap ni hang tin ma balai ka te king kadi kata Jingïarap ka ba ni hap ni rap la dang ye je beriu nyimdi ban je beriu tang ban chu ong ban hak de ka for election ni be je beriu hak reality ban I back up ban yarap ye ki bala don graduate nata pan ai la ki man seng kam sejam pan ngam kum kino ke sarkar kamla na ka mai jam ni kadi ban don ka policy lan kino subsidy Pi kum ki mangi kai pi king badwe banwai lenti banwai kmat ya kita ki kena bapuli hang ni skul mdai tang eta kena ya kita ki kime ki pala yo le se kom bongi sodra minimum chairman ru yong menne balong don ki kime ki pa shimjinga ki pen pe ki le skul ki kon sting por to kum baviran ba na ki long ki mai ka ne kum baviong ki ba skul kam don tang ki ba exam mo Tong ini persang bet, ninya tolak bet. Persang to ya kimi pamam de mai lat ki ban dap. Namar ka education ka ong kencing pole buti ki padon kam sisa. Beleng ala sa fo tang. Ki prolog jona by school ba pra class benga kia prep school shiteng. Beleng kia trai mot ki do yong pi iste chatentia. Menta ki labon ki babe ki regret. Ki chupe yenga bale ki ong nga teng ki ong pite padon bokate. Pila pas kila di pule ang adang masih yung pila di pule ang abu jingkili mapiru pi don latte haying jo piru ki don lat ban ai pili pi bali pi sengapat taki kisngap pe ke education ke don kam namar bali pi i mentaru ngan poi yang sakali education policy mentala mi ke new education policy mi mentara jara ko ke wega education policy ke best ke biang tamba yang mentaka ya education policy mentah mentari ye kata 10 plus 2 mo plus 3 na plus 4 mentari kalau 5 plus 3 plus 4 nomor sansnim ki don kajing puli kita nang 4 plus harus slice nim kin puli ha kata kan 3 after 3 years pura nanti 4 years lado plus 9 hadu plus 12 tementang sing hiningi wan hang niro kumbang lalu yana se kata kajing ai jong niro lang pi long kaman kabarit no tangbangi ni pak ni so kemen nga kumbang German minute kelegi first kiken no kesen bawan jengok te peni kini kalong kumba kongka example no yaki weipat yaki brio baong mansawan sengok tilang ya wat pe ngana ong ngayak ngad ngayele de ngala bo ya kata jing no katong galinti bangan nya chikmat kamu ngade smat wat jubo ya kajing ya swa hakmat kajing ya kan don ba ya kai kairo nang kairo hi kairo am ya student katoni yo lese boy don students pajin charan ki sonto banikan tabat pat shim ya kejinga ya kato namar kejinga kan don ba ya kiro ngasong ya ki pralok ya ki projorna ha ada ya chilinti ga ongum ne ada fi kamno bitte fi pass na fail ya exam da film to ya exam kejingim ro kalong untang da film to da film le ya kam shwa kamno bitte fi ong la pass na fail da kamong la long na palong na kam namar balai kawai kaman sab jongi ni amde di penar ne yoi sangiro ngala ngalong baik untuk lama ni di penar kasi ni long kum tawe kan long kum tak ni boda ka jinga baik hakai hakman bagi sokwen makani kasi bakral bakari India ka Mawria yang matbagandi nakalian jangka sen BJP kabasin Shah dari India ka jongi ko ka yaram jo Prime Minister Narendra Modi kabadan mang ka kabasin Shah ko Mawria tendeng yang ka BJP ko ya cisi mo sekarang tim derman ada yang Shah kalian Shah tendeng ke kabangi sotenan ko apa nama kalian ke por kalau mana kalian BJP wala katalah kalian Shah kembangin iya di kisni kepada dep nah kalian jadi MDC jongka yang kaya untuk di balang stang kira tray sistem buat kita berpau yang Shah ya kita ki jengkana gambar saya bisa jumpa pak kampanye ya di bangsa ini dokumen bagian dari parti ke bakum kini ki bawa kita ke bos Shah atau dari dia dan kata ke Shah bawa menampakkan di yang ke Shah nah kalian juga musang di dalam tadi dokumen apa nah kalian tu pun kesan kita penting sini kesana berkenan baik ya kan ke Skul kabala duno nama ke Jingshlei kan kesana juga ya kan di isni kepada nah kalau terjadi tu kita ngaram jaga sen ka senam Kynshi Mawria bahkan dekat Kynshi mereka kesana ajar Rong nama santri ke Jingshlei buat kabaya itu ketika belajar ketika sini Arab santri ke bawah Om tak ke Skul ini kala Shah
kita kalau arah ada building baru boy kita kiri kisah dulu kita rakta kita kalian di kisah ni lah ya Arab di kau buat di kiman nanti ye di masyarakat ada di tinggal penting tu sekalian jangan blog untuk show sesuatu dan nanti kita nikah di school nak kalian jangan kisah kan berkaya dan respon kami yang nanti pada di school nama kemangi iba kasarta India kalau Shah bagi Skul hadir yang kekasan tertentu pindah di Skul. Kebenaran tadi adalah dalam Skul ini nak lihat nasional yang bersyukur pada kebelik. Lain atau jadi atlet di bidang yang nasional kami kaya yang bersyukur bagi KSDS. Kebenaran amat dalam tempoh ini. Ini dapat kejutan pada kalian yang berangkat. Orang di sini tu nak tanya buat sumber buat jahils. Kemudian kita bersyukur bagi mana buat Mawria dan kita barang hidup bagi yang ada kapal. Di bidang sama ini akan mesti with instrument. Nak kalian jauh kesana biru, nak kalian jauh kilannya kemikai, kemudian ini apa? Ini kas sekolah juga ni nasi jatuh, ini kan sekolah kalau bagi nasi nak kasih nama jatuh lain. Bagi jatuh bagi saya nak sekolah kalau bangin aji kai, bangin pelan tidak tak kena betul. Berbun kita sekolah ni sekolah kita morning shift ni belum step. Mesti ki step kita sekolah mesti pan. Kita kiba kiparah kimi kiba kita doa kita kira pati dandu kiba daya abang masih dan sekolah kita kemudian ketika free morning school kiba ngin jusem ber office ni tak dia dia kiba yang exam kalau kamu tanya dia kata tulok di kayu isi yang yang kesong di kamu kesong kiba harus pak bagi yo shibul nufan dari mana kasih yo kan kayu kunci ini dengan sisi tayo ni lembay parking nak ketuka serok jaga pilih pada kayu pada kata ni pilih dalam seterok ini kai. Ini semua pak bagi ni kayu di dalam qualified lah. Ini barang lam lah dan jaga enten. Kita ini biarpun masih dapat dan jaga dia bagi kaum para pemilih dan graduate mereka qualified bagi kayu ini bagi kaiwan. Terus balik mah kita IT bagian ikai bahkan berkata mungkin ada berkunjung. Ini sokongan untuk kalian yang belum kaji bin jago GP pandang pek apa yang kasih ke joni bagi ini sekarang boleh ni kaji mana pek joni kalau orang Jingïarap kalau harau ini kesno bahkan orang kaji nak hamtam dia nak tak ini help tu tinggal rasa siapa bang yo yang kini sekolah kemudian mau keberat orang Islam nak keberat hamtam dia kini lawan ki borkrian orang di sekolah ini kena barang maka Jingïarap lah kejoki bagi kesno ilapan yo ya kegiatan kebabian untuk ilapan ai persis ni kejikan yang tadi Skul ke Joni.